peserta 2010 dengan hafalan paket soal 01 dengan hafalan paket soal 01. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'buda alladhi ja'aka Qul inni nuhitu an a'buda Allah Qul inni nuhitu an a'buda alladhina